ngasi amu ngaranggi makha taba class tu ngasi khoi exercise ngarang formula khara pigre karam formula sing habidi reciprocal relation and the question relation and python relation adungba formula khara pigra batungda hairiba formula sing do digest to bungum na ba kadai da kai sina gada ge haiba formula sing da khoina khoi yengsi formula khuding mak important ni any holak pa khuding mak ta amma nadraga amadi yana na ba solve to yana na ba loina mak darkar oya bisinoina sana khangu adun yango hoji question number 3 exercise 10.2 question number 3 if cos a equal to 3 by 5 pyramid aduga calculate sin a and tan a sin a ga tan a ga value je sai cos a da phangni sumaina sin a ga tan a ga value ji ju piram hai bani adu aikoina tongan tongan ba khulo ta mayam hot pedi ai adu yengsi khara lai ba mong amada aikoina yengsi here cos of a have a c kya piri aikoina 3 by 5 as piri cos of a si kya tare 3 by 5 ni aikoina uji piris aduna aikoina ngarang formula do kari khangi since ngarangi karamba relation Pythagoras relation de aikoina kari phangi ba ngarangi do sin of square a plus cos of square a equal to 1 hai piri sida doi da di sin de aikoina puthokudi posi kari no hi ngani sin a ni aikoina puthokudi sin a si puthok matam da kari dakar lai haba matam da yengsi sin of a equal to cos square sum chakrani 1 minus cos square a asigi square se equal to 1 sum the root lakani sin of a equal to root over 1 minus cos square a akoi hoji cos square a ki value kya no cos square value je mabang pire kari pire 3 by 5 aduna 3 by 5 hai basi pire aduga kedoba square silet adai cos square a hai apse square se so bracket color si lakani hoji putosi rover 1 minus 3 the square ka di 9 5 the square ka di 25 root over 1 LCM loro 25 ta ere makhada adu mathak ta di si 20 si ga si puri 25 minus 9 sin si makhada abde ngo hauji sin of a hare sin of a singa sai kare kare root over mathak ta kya 16 makhada na kya 25 high repose se root over 4 by 5 hwraga holding square step am same sigi root siga khasi adu 4 by 5 sile adu koi pami ba sin a je adu phange sin a kya tare 4 by 5 sile then mathang dam ka dawra 10a puthok ko ni 10a se puthok dam ta kari darkar oi ha bu yengsi again hojik hanbada Pythagoras relation gi koi formula amma sijinagre hojik lakadu formula sina kari reciprocal relation gi formula da koi palas cos of a je kya ta hai reciprocal relation da 1 by sec a hajlan sec a si puto kai ta ga di cross multiplication sine som chakrani sine som la ni sec a equal to 1 by cos of a adu kya ta raha 1 by cos a की वैल्यू दी sai kya hai kare 3 by 5 3 by 5 adu sina mogon thong mutam da 5 by 3 silani akoi ne si puthom si kari gi no hai mutam da sai 10a puthok mutam da akoi na 10 gi sai gi Pythagoras relation la mutam da 10 ga kari ga manai sec manai ani ji comparison adi combine toro chakani 10 ga sec ka aduna akoina sec si puthok ta be ade aduna sec puthomi ni hauji since
yengasi Pythagoras relation da 10 ga sec ka ani se kamai lege du yengsi 10 square a abse kya ka manai sec square a minus 1 hai ba formula du ni ko no la ka dis 10 square a equal to sec square a minus 1 hai ba posi le aduna dengo sida hojik 10 a se putok ko ni aduna 10 a sigi square se som chakrati root lakhre sec square a ki value di kya no 5 by 3 holding square minus 1 then makha da kari si makha da root over 5 square di 25 3 square di 9 divided by kya minus 1 equal to root over LCM lo di 9 25 minus 9 equal to root over 16 by 9 root over 4 by 3 holding square have ai 4 this square guard 16 3 this square guard 9 siga khati kya tha ora 4 by 3 sumaina koina yam laina sai reciprocal relation su pale adagi Pythagoras relation su koina pale mamang tam gi sing yari ko sima aduna makha tabada hojik leiriba question number 3 holabanina hojikti question number 4 5 6 7 makha tabsu loina loi hana try tawro adu karigumba bab ta dragana amok noina bab ta de habdu nagi comment do koina piro then hojik lakadu sina yamna maru oiba formula sina kadawa proof tawgadawa question number 11 dagi compulsory 3 mark ki 4 mark ki compulsory lakadawa question koi khara try tawsi hairiba singa si torko matamda koi chai sinagriba formula sing Pythagoras relation quotient relation andagi reciprocal relation hairiba formula singa do ya maru oi hairiba singa do hairabra haitabra haibse koi yengnab ki damakta da exercise kar hotsi aduna question number 11 Roman number 1 yengsi ahan bigam holam si 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta equal to cosec theta plus cot theta holding square sin asida proof tawdoi ni siga mane se koina proof tawdoi ni siga mane na proof tawm tamda hairiba cos se karom du lakhan kadage he matamda cosec ta proof tawkata bani na cos si kari da ni sin lom du onna ba koina tayari tawkani adugi matung da koina cot che mu phangna na ba sin ga cos ka sin ga adugi relation da koina yengani aduna kamaina tawgani haiba matamda yengsi left hand side de horasi somdagi kya 1 plus cos theta by 1 minus cos theta sidaida hairiba sidaida koina opposite sign hai tare manadaba sign nama koina position gani adugi yengo 1 plus cos square theta sidaida kanana 1 minus cos square cos theta divided by 1 minus cos theta 1 minus plus cos theta akoina sidida makha sini 1 minus cos theta sida 1 plus cos theta pur 1 plus cos theta se amuk som lok thoe 1 plus cos theta se sab another same number ani ka thane matab da hani sum ta haure aduna yango hojik sidida khoi formula ning si a minus b a plus b adoi da di gari a minus b whole a plus b whole a square minus b square a plus b whole a minus b whole a square minus b square
Ani same puriro 1 plus cos theta holding square. Mana bani puriro di square kare. Ado yengo. Hauzik sigi jagoin 1 di square ka badi masai 1 ni. Ado si half darasu yare ka square de. Ado yengo. Sigi value jagoin kya ta hai? 1 minus cos square data mamangi paitoni relation ki dudagi kari phangya koina sin square theta ji phangani sin square theta sigi di kari lera koina 1 plus cos theta holding square ngo sigi makha se equal to 1 plus cos square theta square sin square theta basi kuni square se double hadi animak ki common lo bai 1 plus cos theta divided by sin theta holding square sile square ka ri se ko jengo ai happy hage 4 the square ka basi ga 2 the square ka basi ga ani yena matam da 4 square ka di 16 2 square ka di 4 4 dai ka aduga chamanana sidai da ngo 4 by 2 holding square haido si sai se lai jmana 2 da 4 ya do di 2 tare 2 di square ka di 4 adu siga same chamanai aduna hairi ba animak ti square ka ba se ikoina mathak makha animak to pulagi square lo bi ai sima mang de khoi leigre lower class ta aduna ne ina sida lai si aduna yengsi adai ta di sidai da 1 by sin theta plus cos theta by sin theta holding square to sile si kamaina chadroi no ai ta ga di hojik sini ani LCM lo re sin tare sini si ledi 1 ni 1 1.1 plus sini si ledi 1 tare 1 ga cos ko puri di cos ta jare hani jum ta jare masana ado khaidok na bani manung gi si ada reciprocal relation da 1 by sin ni kari ka manai cosec square theta cosec theta plus cos by sin ni ka manai kari relation ka wisna quotient relation da cos by sin ni cot theta holding square hai report se right side le re siga manare adoi ta di equal to right hand side aduna hence proof mai thadi long sijinari formula sini ahan bada minus makada 1 minus cos theta lere 1 minus cos theta sigi opposite sign hai tare kari opposite sign plus 1 plus cos theta se puri sile hai puri ri masing se amuk lothoe hani su tahona na ba adu same chap manare siga manare ada ani se puina di 1 minus cos square theta dai 1 di square lok thokri kai gino ai batam da 1 di square ka baga ka da chap manai 1 sum tani aduna a minus b whole a plus b whole ai di a square minus b square same manabani puina batam da square ka rani ai badi mai power ani tinchina gani ai bani silere adu sigi value di quotient relation paitoni relation da 1 minus cos square theta kana manare sin square theta lere adi mathak tab silere hairi ba square ani je kaman lore square mak lore tongan khaidokre khaidok dam da sina reciprocal relation sina quotient relation aduga somgi right side chi tarabani na koina masi koina proof toba haibadu oire sifauni koina meanings hauji legadori basi koina mamang da khar hole adu pun hotbadi koina khudong kitang chadaba lei maram maduna apamba aidi bab ta daba question khuting ma koina sum hang pa yai makha ta ba viewers singna sum khangdaba da koina sum koi tana binasi makha ta na hauji exercise 10.2 ki question number 11 Roman number 12 sin cube a plus cos cube a divided by sin a plus cos of a equal to 1 minus sin a cos of a
sin yengsi object left side tagi hot pa yai, right side tagi hot pa yai. Akoi na convenient oigadaba mawong amda koi hot si adune koi logic left side tagi hot paurus. Left side da le si kaino sin cube a plus cos of cube a divided by sin a cos of a. Sila a cube plus b cube की formula में कोई दरकार होए करम formula यंगसी a cube plus b cube आई वो formula से कोई ना अनी नहीं ले रही सी अनी तो कोई सी ना तो वो formula तो easy a plus b whole a square minus ab plus b square है वो formula से हो जिले इस अदर सी की formula से कोई सीधा पांच सी सिने a ने लौरा सिने b ने लौरा a cube plus b cube आता है a plus b whole a plus b whole a square square मरत कार है square minus ab है दी कनानो sin a cos of a plus b square है दी cos of square a divided by करी sin a plus cos of क्या a clear những gì ở đây làm gì không siga mana kere makha le hok dre ở đây siga ani se pun chela si cái này sin square a plus cos square a minus sin a cos of a clear है ở đây Pythagorean relation ta sin square a plus cos square a thì क्या माने 1 minus sin of क्या a cos of क्या a तो सीधी कहता रहा right hand side hands proof लोरे तो याम टेन तक ना जाएगी फॉर्मूला से पाल लगा कोई नसी की कर्म फॉर्मूला से ना कहता क्या है बतूनी अदो Pythagorean relation से पाल लगा इलाय लायना स्टेप अनि अहुम दा कोई लुशन भी है सिम नसी की दी मतंग सिदा exercise 10.2 की ayam question sing asi loisilen lojarage ado makha tabada question karigumba singnaba dab level question sing ado koi comment pipiro ado koi main khadana ba chhatra sing gi nungai na ba koi na koi gi tamakta da koi khona jarake ngasi gi matang sida tension